grace. Yes. Adumbi. Yes. Ebia wo bibi a ekuta no a edene eba. Ekuta bibi kuta no a edene eba. Tiakota ye nyina ye nyepe da. Efu de sika no ye nya ye mpe. Akuta sika no benya ho mpe. Okope onya. Okope unya, you not get it. Okope unya. Inti ne say ye papa nom ne ye nananom tu yemfo ye hu pesika o ye pe boy no ope no onya bi no why na memo onya yaw because ebia ne pakro no na dwumaden ene nti akoye to say a modern bo. Yes, bosia bo ene mpai bo it would the modern money eba akwaje bosia but akampai bo no ba bebre so mo akontanya baabia ne yakompa ye o akota sika no ye obi wo hono ma ubetima nya sika ne bekun spiritually kura no yes that is sika osunsun yes sika no sunsun eti nyo bia na dabi ni sunsun timi sika dabi sure yes akonta Kese nyina yenye enti usunsun diska no sabe se o dachi we diska akota me di president no na me guso me forso ha me biaba represent hotel conform ne omo tawa chi no omo tawa chi Robert Menu tawa chi no Robert Menu mo tawa chi me pemba ebeye ala no nana nkati afre me nana nkati afre me wo se men kan kire wo se president na wo so ubedie no Kofobi so omo kika omo sika abu mo na asem ni nyina ne se de o ka se ubedi mampani a obi obefa le yire echi ubeti ageka yes boys ne say vote for your abo ama mo ese buru mo oyini mo vote for your abo ama His Excellency your abo ama me na me ba no now first lady ti on chain me first lady ti me chain what me ni first see na me the nursing na my personal girl bi a wo boabo ne kakra we me pese obebre so hunye se ba be du fia na dwono na me benya no so hine be ka me nkwan ne se small girl no aka ne se deda so hun ti me ba ya ma beda me nche na me nsa afi so na boni a wo chi na be boa na me na ma me antite wa me na me boys na budi na chi no enya de papa bia na o cheche no oyi ni ma me branche sika e pa na yenya sika ai o se bible so nya me sem sha na many pay the for bread men fa bin count enti sika de wo be pe because wo bompa ya se nya me nhira wa gire o ye adwuma ansa na nhira no aba ya o se pe de o betima pe so yenya wo be pe no wanya e pe no na di nya no ba so ati asebra obi enu wa bompa ya sika free sura ya titigu ne so agire wo ye adwuma ene onyame aba ena no papa la na ono ne papa la bijima kan o se emra Yesu Kristo ka se wo mo ncheduane ne manipa empempem no ai o kirechire mu a besi die abo amapese wo kan ne mi di eso wo de fa nipa so ene wo mo cheduane ne de ma nipa ma wo mu di enti sika ne de wo benya ba wo bepe na nya no aba dear na ma sika ene nipa ni chie no because ye din komo no ya bi mu se sika ba wo ho a e wo se ne unipa o tibia no ye biasi ba what is that correlation dear na ma sika ma eni chie abla me de asem a wo be wisa me ano pe me de ne manim nyame na akofa asem ne de aba nyame kofa firi hina ba so bra no ye no kre woni panya sika pe na bra ba sesa ena no me nya envelope bo ama atonse na be nante adame ma yadie bi ase me ya madam bi every day ya na dem ba am Africa yi techi ma ba me de ma ho no ai so owura bi aba ma do ye bo ama che se hona no asesa kro kwa jam ka visa tre se bi di wa wo ka mi no be adwen afa da ko so wanu dimachi ma mi di fufro madam Oba pete kakra ma so mo so ade nyame ade yes ade no na nka otu so bi do bi genuinely but I want to start to say ba pe no do ne say bla it is card one sem no aye kan no ehu na ye batani pa ho em say ye de batani pa ye ho wo do bi say I want to say ba say
na odoni mu te enwu kura to me say percentage wise akofom na nso sika wo mu a sika etumi makokra poso etumi nya abayoa 25 no odi 80 Nigeria ni papa yi asebi bra se nyi sika pa Daniel see se ne ho ba wo de hwede be si nim na Friday yes sefwa hele wama utumi se ede ne yesi so abo ama twetwe mpram yanka no kure kofa be ma mpeno a ne na ya sa na bia bibi ntiro chese wajiri se ana ajigu hu din why when say to na chiri baby wa that was one yen ndemo so no wanya do penti chese and we ni nyina ya me de ante no say wetin ya odaso wa bo peg ne peg enu ti na ya na yetu mabunu fo say wo ye bema say de kete chobe maka mu ani nkɔ wadwuma ho pe bibi kura and stand why in time to relationship woman na no be boa wo stand you oba nso saa add value pe bibi kura be man suro obi a che wo ba wo to wa ho ofe no wana be man suro no cause onu se oba no yi onu so be yi bi and na okoso a ne ho nkyere no saa eti presika de ewo mu a eye sika wo sunsum ana ewo sunsum dodo na obi unye sika na firi ho na ayale no obi yale pa bo am unye sika krei na no aton kama me no wanka se una nim gi kwan yesi bantuma run about the genze unkoji pacho na wo mame na wo ho eya wo nhwe na anko na wo ya beka mame na unye na wo sori nko gi na otiwa anti ni wo fa se back no mama de na ye no se ne ho ye no basa no se jiwe ne fa ko so ha wo na nim gi kwan what about man me te bantuma wo be tere mi gi kwan eso no be ho krache wo be ho che wo free baby ba so go gi la sika de sunsum ade nyame de ye no etika o so obia ma na ni kun so obepre no anya bie ye kutsa na emom enya maya mo ni kun adwuma ho se de wo so benya bibi na wo so benya bibi eye simple as a yes wo hia ya dambo no kre wo hia be mo abodam hwabai we no ba mi show so see you get pictures old pictures chona hwe said de abotete aya na ye haggard woman no wa masabro for ya metaki ko na ye de you know Nigeria movie be kind na me ti true me trimo ya me de already ya bo abachi wala what the bra would na chi obama di charge go say what you fool woman bla by way fe dia ho kira ma na wie oya ya dambo na so oya na be ma ho ne ma tete no abodam no untumi ntode wo penhye wonum se mpaboa ya ehye wei ya hye ne 1948 ya any system no mu kura you're right haggard you're correct haggard woman yes like somebody who is homeless and sleeping around what did I get yes why you haggard woman yes. Oh yeah me see ya susu ka waka ba ko ya atom I don't know mo bla eno na be ma ho ne ma tete eno na tade atwam atade bi ba so ne friend akatapoli 5 minutes to come 5 minutes to come be sa akwa se abe yo ho se de atwam na asa ba so boa ebi ni ho de aka no oye ne be ma be hye ne ebe fra ebe fa ne yiri street ahye no aka kire se wo suesua wo sebo ba wo boa enu na be ma akofa wo yiri street ahye obo ama no aka se wo suesua wo sebo de zara mayu enso na yiri street pa na ade ahen wo hia ebi ni ho tini yesu hia obi so de kente kwafuo mu anka so ayeye bi aka on tume mu ano bra wo hia ya dampo wo hia be mu abodam wo be kresi de okodo wo ni na de bie no ahomete se okodo bibi na ntimi to e ma abodam kora ya wo hia ya dambo akote bro damso bro damso bro damso obehia obi ni wo kasa pa ba akote ye wo abodamfo bebre a omote ye kuro yi mu a enye damso abodam sa afa ne tirimu eye hia na aye ne sa no na mehwe ayi awura bi ne TikTok ade na maami bi a ose okire na de na maami no onim so abodam okwabrochire na obaye no beto maami ne se abodam se o me se maami wo abodam de that no se David abi okire ma de
was secondary school na me medi fie say me tu kwan edi se me nim se video no so bi ofa me no one ne kotena fie kakran brain is scanning de no ma me no back to herself Adea Akye ne ye kwakote se ne ma owo mo ba wiase nyina wuwu eche ye bone beye se waku ne ma ene ho abusua po no enti one nam no a ase wo ha ne ade no ena che se wakopen baby atena ye se wabodam so hu ahokyere ne akonta ohia ba nipa so no ne be ma waye no enka ohia ma kwabra ne nko so oba be pe bibie afrobu ho emra ne nsese ya nipa ne de be ma no won kan akota yo nipa bebrebe a wo makoje bosia loan wo bank every financial institution so every nipa bi wo ho a nsese ya nipa ne de ma no wa nwene ankan ante ase etre ansa na wa hunu na hu se sa de no a ye de ma me na die boy wode ne nsa kwa hye wo wanum sabre no abo bi na epam no o ohia bi eni ahoche bi na epam no ne ba bi kika no na no oba beje di akwa kotiti enti nsese ye de to nanim no wa nya hwe wa producer bright nya hwe wa sensan no wa jessica na sabre ne de waji e de ohia betimi ama oba bi de no akobata be ma bi anka oni business bia kunta no se ya se empebi na omo taka se mape nkwasiafo enye se mape sa nkwasiafo no susu na kakra da omo ho sabi o sa nkwasiafo no na kakra da omo ho a obe spending rough etu we oba bi the figure wo digina ho ene ne basu a wo ye no a odi aho kire ne komoti edi sa nipa na chi no a wo se oba we no di be ma we yachi ntiase ose jojo no ebro no wakasa wo ba ni fie a be ma bi ni fie ho no waba because odidi me bi so abusua no so oba ni fie chese abo so man hia sa be ma no a abusua no kra timi pia oba no se ko be ma we ho ebro no kra no mo bro pam no oba ne peso oba fie o ba ne ma me se wo ba fie ni be bo because na da kra bia ha be da iti akota yo ma bebre soso a o ma kosa aware ni bia ene onyanya nko ofirim fienye ene okokotena honom enti wa ba bedru point a ofi se kamenyaya e kasa decision otena sifie yes sa me ma no mo botena yes mo voice na tena obotena sa no voice na ise kitua bia mo botena ne so kasa kese a sinyina de hwewom ene be ma ko Salome ni ade akota ni nyina ya ho kire o be ma mpene saa oba ne mpene saa bada ho kire ni hia mama mo ko de bebre fie ko ba je se ono watuti Salome ndo abi se chano ndo ba ne ho tono so e ko ba je fi ho tono kasa ade na wo ha ko ba sa akota komo ya o ekomo ya ekomo nkokwa o se me de ekoma kokwa bo boa nkokwa o ya wadi for ni asofo my fasting sa ba daku bi why fasting ne ba no bonse na ni akobo kosua ya chi bi so kitchen wo so bi on ma obetimi de come my fasting sa konta on na de come fasting no na eja wo no obehia no na yes aso oya spiritual but spiritual oboa e kom kunu bonse chinchin o no ho sofo ma me oboa on dia come chire ko oboa e ya ho chire start na bi adidwa kakra koma no hwese obeto aso ye fast ni de bia 7 days ni 21 days ni de so be ya start na de pe kakra ma no bi abosu bi bia week bia ko pe 1000 bi fama no hwese 21 days no obebo sa afi wa hyase no o hyehye ba na ne mfo no na hyehye ba so fo ade ya yes enkwan pa kunta ede o enkwan pa ede ensesawa ene adwene media na me mpe meat oboa mimpe meat o pede be meat unya do tina aso mimpe na ntwi nam na mimpe aponche na mimpe akoko boba Omanhene Yaw edu Boakye bebre na nyakye 40-year-old serial caller Joseph Amoa say wonenam say by election mra ho no ne mpai bo no say wungu na by election mra no krai
ɔhene edinka mɛkyia na mata tutu na asɛm wei na mempɛ sɛ medi ho nkɔmmɔ wɔ radio so na testament sɛdeɛ ɛsi no moteɛ no yɛankyerɛ asɛm no mu yi a ebia no obi koraa akɔka no biribi foforɔ deɛ kyɛ ne sɛ mema a yɛnkye no na mmom mama polisifoɔ ayinvite no ɛnam asɛm a wɔkaeɛ no nti police invite no wɔani bɛɛ 2 hours koraa wɔ hɔ wona ɔmtake ne statement na ɔkɔɔɛ na ɔhene deɛ ɛkɔ so sesiɛ no ɛwɔ sɛ nnipa yɛhwɛ yɛn ho so yie paa ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛakɔ by elections yɛakɔ kumawu yɛakɔ asenlɔ nyɛ ɛno nko ara ne by elections a yɛayɛ but yɛnim sɛ by elections bi a ɛbɛba no ada sɛ mp no biribi nti te sɛ deɛ ɛsi wɔ asenlɔfo no court sɛ ɔmfa n'akonnwa no nto hɔ kumawu mp no wɔwui ɔno ara na sɛbi nyame to ne nsa frɛ no nti saa nɔma wɔ mu na ɛbɛtumi ama by elections aba deɛ di nkan metia sisi a mene criminal case biara nti court ntumi ka sɛ mentena ase ɛna menkɔdii ho nkɔmmɔ wɔ baabi sɛ meresign na ama seat na yɛ vacant nti the other option aka ne sɛ ɛneɛ sɛ ɛkɔba sɛ nyame to ne nsa frɛ me a anaasɛ nnipa bi ɛyɛ me bɔne a ansa ne ɛtumi abɛyɛ by elections saa na tie mini a nti ɔka na kyerɛ sɛ ɛnsɛ no nyinaa no ɔno deɛ ɔpere sɛ nka nyame nto nsamfrɛ wo ɔsɛne mpaeɛ a wɔbɔ no no sɛ yɛmɛyɛ by elections na yɛbɛyɛ by elections a me ne criminal record me sɛbi me resign deɛ aka ne sɛ ewuo bɛtumi aba nti ewuo ba deɛ a ɛne ne yɛbɛyɛ by elections honorable na wada roma o odoto bri woyɛ mmarahyɛbadwani wɔ hɔ over 20 years deɛ na mɛma nkurɔfoɔ bɛpere sɛ nka yɛmɛyɛ by election wɔ hɔ adwuma a wɔsɔ yɛ ma wɔn na wonyɛ ma wɔn mo anaa binia asɛm no yɛtɛ ne sɛ aberanteɛ no a wɔka saa asɛm no panyin a mene ne kɔɔ contest 2020 no ɛyɛ lɔyameɛ aha kora wɔne ne kɔ nakra na lɔyameɛ nipa nakora wɔne ne kɔ nakra na wotuma aseɛ ɛna wɔba bɔnten sɛ wɔfrɛ for by election deɛ yɛka ntɛ ayi radio yi ɔbɔ ase sɛ obi kɔka bi wɔ hɔ saa ɛnti ɛkyɛ sɛ ɔbɔ ase nkuntuo ni hɔ obi kɔka bi wɔ ɔbɔ ase but baabi efiri ba no ɛno na ama me na take that action sɛ manhwe yi a ebia na medidi agorɔ na obi ɛde ne nkwa ɛdi agorɔ sɛnka ekika kitan saa sɛ nkɔfoɔ kita no bi a nka me ni akyiri ka me ma police invite no sɛbi menyɛ odoto bi menyɛ obi abɔne adwuma a meyɛ no megu so a meyɛ ɛnyɛ obiara deɛ ɔpɛ na ne nsa ka mpuntuo deɛ da biara no yɛhia ade foforɔ wobɔ odoto bere a baabi a yɛnka ne asɛm na ɛwɔ ne baabi aduro baabi a skul sɛm baabi a na ɛwɔ ne baabi aduro sisi a nsu asɛm yɛayaresabea ɛho dwumadie obiara a ɔbɛkɔ obiara no ohunu sɛdeɛ nɔɔma si akɔ n'anim deɛ ɛha yɛade no sesie yi a mete ha sesie a m'ani ngye ɛyɛ akwan a ɛwɔ odoto bi sɛdeɛ ɛno so koraa no nyɛ sɛ yɛgye agu hɔ dwumadie pii na ɛkɔ so yɛkwan no yɛdidi ama contractors no afiri site ɔmo sɛ aban nya ntwi ɔmo ka nti sɛbi mfɛ di asa ɛdɛ bɛbiem na bɔne bɛ na makɔyɛ obi a sɛbi yɛka sɛ yɛmɛyɛ by election nti baabi efiri ba no ɛno ne ade a ɛyɛ me ho a mema police yi ba kyɛ ne sɛ ɔmmra mɛkyerɛkyerɛ mu because saa aberanteɛ no ankasa no ɛyɛ bɛɛ 3 years ago 2020 no ɔmobilise boys bi ne nketeesia bi ɛkɔ asieɛ kɔburu me dua ɛmo de synapse ne no sɛ election koraa nipa sɛ ɛto me na nyame adome da ho te ase nti saa nipa no ɔsa aba radio so na ɔbɛka sɛ ne deɛ ɔhwehwɛ ase by elections bɛba wodoto bi a ɛnipa sɛ metena hɔ saa kwa okay honorable Emmanuel Akwasi Jamfi bɛda ase yɛ quick one na me ne ɔmo ndi nkɔmmɔ akwata by election deɛ sɛ yɛwɔ nneɛma bebree nam so ɔde ba aha sɛ MP ebia
sebi wa firi mu ana mp kura se o medi bia ye mi bi mabre ana bia mp se ana across the carpet aha ma firi na manyoko no de ne ba ti se de for me na mp ka se onye yi o mo pam ne free parliament ba bre ni nti o man ko e by election nti bia na wo say wa bre it won't mean ko bio nti e bia yen ko e by election ana se wa cross carpet e bia o free mpp akwa ndisi se we kaboni ni yaw na ono no say nipa na ono ne corporate 2020 no ne AD camp ene sa Joseph Amoano ena Joseph Amoano so wabru ni nua wo asieye pen ho de ne wo de akwa enti ebetima ba say Joseph Amoano e ka we no na bia there is something under his sleeve so obetima obi kura ko bonu tuo okay no kra ne no kra enti on the criminal side no police friend no question no o kai obo ase maami bi o so obo mpa yes akwasi kwa atengu no yes kwasi kwa atengu so afo penache no hey hwe barakota by election ya de papa. It is part of our politics. It is part of democracy. Yeah, but for the sake of the development of the constituency. Then there be the MP no also on cast will resign. And on cast will free hope. Or no tell me say anopekra me kan me say not quite yet. Oh yes. And our dear check. Yes. Utie no say akwan no kra no de ha no pa ne akwan. Then no kro gugu so contract free sites ne ade. MP agitum onye kwan. Unsi factory, unsi school, unsi your friends say hospital my but what you do is you lobby ukokasa. Etina ye to Ghana. Yes, also lobby ukasa MP. Uko to ababa MP also MP and nudru jomo. Nudru jomo ni kasa. And ebio so no also ye little resourceful. Yes. Na mo ye bia MP on your resourceful na. Eno na last time make no yaw. Ye Ghana phobia o meti di o man ho ache kwanta Ghana phobia pa brabo mo boye nyina no mo life nyina Ghana na yo mu yo aye mi yo ye kase ye list aho ye Ghana mpanifo free amampani ni MP ni ministers a o man na hyewo mo yes oba manyosem mu enso wo ade bia o man ya mo man no yes sani o man na sia ye o mu ye nkasa na nkomo we so ke o sanki oh Kenya ne so man ya yi ye kase ye bobo ye mpon MPs ne dia konta ye ka krom se ye gitum omo nya kwan omo nsi hospital nsi factory but you lobby eti sami ye Emmanuel akwase gemfi ye de makwan ama contractor a contractor na free site o se me ko contractor no ko bisan se adan and we free site isi kama de no recently yes enya no omo ma pam contractor na free ho no mo a contractor na kwa ho ye yes one ayi Kofi Job bonjure so okodwi kronum na amana kotoko na kroma no bia ko prepare na mrewafo akoto amenem osiu no yes odi ne ko to pepepe na honorable chairman samoba mu ayi upper room 40 assemblies of God upper room 40 omo ye dey omo call it truce oje ne 1 billion yes and ono so de almost 50,000 ka ho onim de esi ye okọ obonwure no obodwa efie bia obi apira wo mu no na that day na nwumre no omo ye de se bonwure boys ni guest senior course okro no omo ye de they all say onya 5,000 they onya 2,000 or the obi hospital bills yes okokro mo tia efie bia o akotanti na constituency adeti anopa bonwure hima tutu ne ntoma one na hima fo eba ne fie be danase Monday na Kofi Job the machines drew bonwire wakoye a omudwi kwan no so a minhu the latest but or the video ko ha or ye adwuma the MP stood for his people yes 81 is also so and do because or your deputy minister there are a lot of deputy ministers or MPs virtually nil because your deputy minister it is expected to say edu kakra yes omampani ma minister say kobwa because your minister dodo dia wo adwuma ho allowance eti wo I sanso astrotef no say wo bantama de say astrotef ko kan to ko ye de bebo say ye nine ba ko culture center ho baby e ko ball no baby e wo ye kwan hu ayi I kokase no kokase ena ba ko so baby e ko ball yi ayi busen na ura ho no miensa baby nine ena ayi Lebanon club
Culture center ho no. Ai. Wo de be ka kokko ase de no ho amienu. Yes. Na third one e ko ball no. Ena ba ko su bi se tokrom ho. Kwabere. Kwabere. Adani buba. Ba ko bi si. O ma dwi so adani bo. Junction ne so. Esi kwan no ho. Nsuo. Oh. Anye medo so aya 3 ni edi camp amema ye signal say yes constituency executive secretary yo MPs ni bi pa dwuma nswani akota yo MPs ni bi wo so a omonye deputy ministers enye but omo ye dwuma omo sa so omo ye chairman of committees e wo parliament omo odu baako ye ne enura wo ne di nkomo ofie ha sei no ahafo no Johnson Kwaku Adu wo ye education committee chairman enti wo de keni kwan se wo constituency wo school dan eso pa school dan ho ye fi because you catch minister anya bibia mawa wo so wo pass ne allocation to the ministry committee chairman ade na onye ma akwasi jamfi ye minerals committee chairman. Come on. Kwasi jamfi odo tobri minerals committee chairman. Omo ba be doctors judges you know so on a lady MPs ne ba e be kasa ma wo mu. It's what do you do? Also you so position oye committee chairman na oni omo nyina ye pe katra abujira po se wanye we ya ma wa amaye we one freelance you lobby. That is the job of an MP. Energy deputy energy minister Fija Kwabre. Why energy minister for 6 years? Deputy energy minister. Why lands and minerals resources minister Benito for 6 years? Ogro for Sukai. Sekakwa there's only 1 year. Sekakwa the best 6 months. Now we also no be deputy minister. No suko jina all ka brofo bia. O ka brofo ni we na Ghana. Seka wu nyini. So woni mu aye ka kire o steka asem no kan na manfo dwane pa eni se BCBO steka wu yini o ma speech na word bi untimi nka no wa spell word na ma omo say omo ya say don't worry I can't mention it because I'm from Kumasi. Ka jo say Kumasi for ntebrofo wan ka jo say sa word no Kumasi for ntimi nka fa sa word na wo wantima nka ne mere ebre ma me no odwomo be say omo enkwala no kwa wo ayi new mission no near the so pronounce here ebia wo na sabi menka se wa bon but that thing was so bad that thing was so bad na me se menka ho say be tom but enisa stika baby yes how did he be it's a big indictment of the people of Kumasi say don't worry I'm from Kumasi now you see Antebrofo it when it's coming from you it means it is an acceptance. Yes, who told you member of parliament ewo na on ade ba ko ye Kumasi sikafo nyina wo na odu omo so asmp. Yes, it's so. Uko jina ko kasa asem ya. Ba bia Kumasi sikafo ne big men. Atitrete. Wo na yo MP. It's so. Jina ko kai say. How can you say I'm from Kumasi so don't worry if I'm not able to pronounce it. It's okay. Wo na Ntebrofo ka kire say wo Ntebrofo. Ni empe ni papa o Ntebrofo enko jina constituency na nam. No nko di deputy minister no nko speech papa mayen. Stika unyini. All right. Sabes. Mo to say Bibi aboko ye do ba de ase me ma kwaba me nu akuma nso chief nyame adumo Bibi aboko nyame adum enko fo die come ma se wa na bi dey pacho ye be to aduro ye ni kwaba o de mo ka ho kra nim say dan ade ka bi e come so but at the end of the day ye ni komo Siemens Herbal Clinic ya na ma sheki me ho no matiem agai bi ni akasa yo chance ever das na ya chia tifo ni ahwefo so ni ama obi bia kwa ba e de aba Siemens Herbal Clinic ayo Kumasi asokore mampon pacho asokore mampon ni rural bank no asokore mampon rural bank ni din hwani mu nti se bia ufrin kan e na eba bra besi otek usi otek afro asokore mampon ka ofra osu besi o Siemens Herbal Clinic ye besi wo ho dan fita na obi besi glass nko awa ni mu no e ho ne ye wo afensu so osu free chrome na eba pacho bra Dr. Mensa beti se pae mampon pa akoso frosa kan bi ofra ka kire mate ni se me pa chew Messi wo Roma na sorry dan ho ana se Messi wo station ana se ba bia na asokore mampon hene statue ni si no e besi wo honum ubisa Siemens a sima ba ko pepepe no aduro ye ne edwom no e na ebo ho
na afei ye ne bank no so e opposite tibra na ye se ye ho uba ho a yade bia ni ho a e chronic anase yade bi wo ma se sa yade we de ache e wo me so e bi edi be 27 years na enko me pa cho enye semense ba clinic so the ba ye ankasa no e wo se ye nhwehwemu esi ase ye thorough diagnosis ebe ma ye hu se sa yade na e ya asomasi no we na de ba ye afei de ba ye no ne aboa wo ne esi ano kwan de ama wo na ye kan ye ho ye de enubra eni nua hini eni nua haban afei enuane a vegetables enuane a da bia wodi bi wo fie mu no saa enuane wei ene akeka bom de aye nnura ye de saw yade no na de tene se yade no gise ye hu se yade no ne cause nie the root cause nie da bia ye kase yade ahodo nyina no e self inflicted ya na ye fa yare ne ma ye ho so ya activities bi a ye anase eniema bi a yade ye ho no ena ebu ama saa yarwa yi edoso na utwa wani behwe ye ho a ya ka kire se ye ho awo ho adoma chede onyankopon de adom yen ade nti na te sa efri se obi a wo sexually transmitted infection bia se oba semens a ye be yi afri ho ama obi atena ho aye nhwehan ebi a wa start se o treat o wo mpane bi afei wono numu nura hodo na ensentreni as obi nya sexually transmitted infection a ededi no bonsa akofom nti se ekofom sa na wonim se wenu ano no eko bu ana ensentreni kra na afri ho kra de etene se emwa da bia ye kaso omo ho odin nti se oba betra nipadua no mu a o se nipadua kwa no nkakran enu nti na so obi nya gonorrhea ana obi nya chlamydia ubo se na affecting nani na nani no onya problem kese pa wanya yade kakraka sa o hwe kane ape ubo se nani prunsio sanso na obi wo ho a o aposo yade bi wanya arthritis but na dwen nkyerɛ ne sɛ ebi emre bi wonya gonorrhea ɛna o started so one pane no hu sɛ symptoms ni bi kɔ from ti o sɛ opɛ edu papa ebetumetu ase ama no enti ubo se nei waba benya arthritis obi so esi na wo ho kwan eno na omo bai ho no dodo na omo bepa awo no ye fa sa akwanya no so de abo omo a awo no sisi a dodo na fa afuro enti se wote ho na wo so wutini pem ma na wunya bia bra na ye nhwehwe oni paduanum ne yehu se oha we na wo na afa ye mo na bibia nto din ma obi wo ha sabi ubo so hu se ensansa bi na aba begu na se so ye oba na so ye bema ubo ho so a ni sisi aye ne ya che den so na adwen nyina ne se emre bi minya accident no me ye sure say no na akoka no na wakwakoto non-steroidal anti-inflammatory drugs painkiller bi obe nani be ba ne ho so no na asa akoja no ulcer enu ti ye se bra semens na semens yenya nhwehwemu no nsi ase ne ehu se yade wei ena eyawo na afi enure wo se yade ma no na yade ama wo pacho je number no na frame 0240 61 60 61 61 0240 61 60 61 0205 57 35 55 0205 57 35 55 na ya kan yesi ye ho yade bia ye hwe obi wo ha na ya hye ne catheter wanya prostate na obre yesi bra semens na semens yenyi catheter ne to form ma ye yi wo ho na bibia to din dia ma so wanya stroke eno ne yakofa juice ne ya ne ye wo ye ho yakeka vegetables dia bom sa juice ne de ma say ye nompem say ye mubuo anase stroke ne ka ho asemi say de na pressure anase diabetes anase cancer ene wo so a ye ma juice ni bia onompe e wo se ho na uhu se bibi afiri ni paduanum enfifire be start se etew wani na hawa che no ye ma sa juice na obo se sa ne ma wanyina efiri ni paduanum na bibi atodin dia ma enti fa wo yade ni nyina bra na beje ayaresa no e wo Semens Herbal Clinic awo ho sensem fa bedan yen na ye mo na bibi antodin ma e be jade ama Barbara chief the man of the moment again so the toys are the position around so the toy dey na again position no ka again ansa na yakoma me fa we kakra bi ntwem anwasem bi esi wa adwuma mu Monday no ye ba ye kasa ye nyina papa bi ye de by stroke the left side no for 14 years 14 years the left side dey onyu suda na
oka hospital ben no nkoye na oba ye no mama ni juice nika because na the pressure no was nti o mu take no so onum juice no on trans kakra na e janka pressure na mrafom na anwanwase mesi onum juice no aye wa tie koya Chancellor, for the first time in 14 years, the left here our pija umyemi and insanity. When insanity. One insanity. Just on one nebano or the buy instant. Now we see Cregu Akrano. The Siemens here by it me no. So that's last you go can say maybe on say be your money member nisha name sooner saba. If be any aje say or natural yes. I'll be on my on the only bema on here so benume dru. Enya my into a or boko. Na because I didn't know ebema ebesi wa won kwan ni nhia ka se sorry ma no dodo na tie na sopam omo ba ho no omo de condition e ba no na enwanwa minim se man was a problem ni sa just obi oba e bia oni ni crucial na ensuo na sa ba ni nhia se ye de omo tutu aduro so no e week nyansi o eso e no ra ba ko ba for review bibia clear it is Siemens ma nyoma ye no e bro ade se condition ye den fabra Siemens ne be ha de na chairman ye ba be kono e de bia ye ba fia na se yanka agan yanka ho asema ye nko eduro no e Siemens Vital Herbal Mixture so ahefo hu a ene gu atade mu se ya na eduro ni tie nemu ye woni nsuo ene ne capsules nisuo ne capsules nkofo atidin agan eduro die na ye eduro na se edi ne mensem ewo kumase ne Ghana mamu ha se wo ye bema na wo sabi innamu problem ka se innamu problem se si e no adwojo anasa wo diwura ma na adwo obi so won ma sabi okokwan so na power na tiko obi so won ma ne de kra de nsore kra so ntiri nte koto agan ni bi na eniji se me wom ne se okoto mixture ne capsules na free ye be ma combination bi a instant 5 minutes 7 minutes e wo so otumi ye de ore kwakwe eti mema na ma na di musika di afi oge no ohunu kra na o pera maniska ma na koto aduro ni bi na fa di wo mensem oba oni atenka koto bi wa wo sisi ya wo ya wanu wiase mu nro nyina koto agan ni bi ebio wa asiatica e hawo oba wo menses emaye wa koko hawo mabobo so bebre kwa na chancellor ni giseme wom ne se eduro yi ebia ne dosage the ornament for manpower instant enye sa no benum for waste space it wo de ne se auto eduro na free number no 0240 61 6061 o frase Dr. Agan me de for manpower menum ne saying okay de for waste space menum ne saying okay na obi busa se hefa no benya eduro bi ato raheba shop e wo Ghana mamu ha ba bi biara wo benya bi se uyo obi so o pedodo na atu a free number me di tu dwa no ye be cho region kra wo no ba bia obenya bi atu abegu drug so because ane ha adwen se obi be free na ajo de maka na de akoma no se se de bia kwa kugu wholesale joint e wo Ghana nyina wo de ne se ba bia wo no shop no o free ya hefa na minkotu no ye be ma number anase ye be ma store no akwa kotu afri ho no mo number ni bio e 0240 61 6061 be ma de e wo se wudi mensem se unya gan na kotobi na weda we fire on your man. Okay, thank you very much. Yem share nipa num bi awoda mi wi anam ne Gadol Women Empowerment Ministry for atwetwen komo china omo se omo di dwumason kase bi di ama ye ma no ma wo atwema kwangoma district ne importam nti ne omo komo twetwen ha kakra bi. Let's get the birthdays ready. Tony Sack Electronics yen any the property na sunyan for munya crado 28 official opening of Tony Sack and our property electronics a war cocoa board roundabout any terminal no din shanimu nyame adma 28 it's a Friday like this Tony Sack and Diana Hamilton eba bia frɛ hɔ no mo cocoa board roundabout any terminal din hwɛ ne mu ntimu nyina mo siesie mo ho ɛda no ɛbɛyɛ special day na Tony Sack say ukɔ hɔ no mo siesie ya property electronics ya bie shop kakraka showroom kɛse a deɛ wo pato bia ɛyɛ TV na wo pato blender na wo pɛ microwave oven na wo pɛ food processors ɛna wo pɛ adie bia wo pɛ free ho bia no property electronics products na hodo ewo honomo deep freezers chest freezers your washing machine air conditioners inverter wi-fi woofers any home theaters ahodo Tony Sack ayense say we nyina the amount said the be ya niam be ye entimo am wo sunyan ne importem no the number na mo be frɛ no
0273 0273 260 606 0273 260 606 Sunyan for mo number no Kumasi 0500 309 309 0500 309 309 Anna and crime 050 and crime number no Musam farm to so mami biuna 0508 108337 the gynecologist is here 0508 108337 na bibia ekoso kama e de amount ene Mrs. Gloria Esiedu Donko na woda Mrs. Gloria Esiedu Donko let me be sure. Mrs. Gloria Esiedu Donko. God bless your new aid from your friends Benedicta, Vicky, Debbie, Sarah, and Blessing. Happy birthday to my first lady, Mrs. Juliana Edujemfi of Ebenezer Presby Church, Old Tafo. From your husband, Mr. Clement Edujemfi. My dear daughter, Esther Bentum. Today is your birthday from Sir Ike. Harriet Sewa of Sewa Collections, Aguna Kechre Obi of Sompa TV sends that to you. Happy birthday to Mrs. Vida Asari from your daughter Elizabeth Anshre of Kwadasu SDA Hospital. Blessed birthday to Mary Arthur of Bogosu from Kwashi of Apiati Disaster Committee. Happy birthday to Florence Odro, home economics student at Bibiani Senior High Technical School from Brad Joe. Hey. Charles Akori Kodia of Asante Achem Adomfe. Today is your birthday. Happy birthday to you. And then to my lovely daughter Nana Himan Abuajiwa Kesi from your dad Mr. Richard Kesi, CEO of Richie's Agro Services, and your mom Mrs. Amanda Kesi of Fidelity Bank KJTR branch. Tomorrow is the birthday of Marian Edubofo of UK. Exna Ayawawoda. So happy birthday in advance to you, Marian Edubofo, all the way from United Kingdom. Enjoy your day tomorrow, but happy birthday in advance. And we have happiest birthday to Chief Security Officer Julius. Hey Julius, I see. Swag Pali. Julius of Sompa FM and TV. Julius, happy birthday to you. And I make sure we be at Chief Security Officer Julius, Sompa TV and FM. Then Patience Ayande of Kumase and Carrier from Blessing and in Junior. Blessing and in Junior. And then and then so Madam Grace Omanhene Jekum, aka Preman. Oba lawyer Mavis Frimpong Adepa. CMA Utrinkwa. Na Oton Pots. Our Pine Avenue. Kukuo. I been be quite run about no. Now we Juma KM in Wakwa home gym. Wona yebo din wa hanom no. Eye lawyer Mavis Frimpong Adepa. O maame oba no wose na ye wa woda o ma Utrinkwa. Onyame ntre wo hyem. God of former Mojo so say. Hey. Now na musiri. Oh, what to say? Bibi aboko. Yes, I do. Near Frau say. Pacho midinde Felicia Mamie Fuedia. Felicia Mamie Fuedia. And I'm Pacho also the say. Pacho me the Abigail baby. Abigail Abibu. Yo. Ano pay Mosimo Juma soon be di. Na yenso as part of our social responsibility to help women empowerment na ministry sa abane de na yenso so ye tamochi Juma ben ene gado women empowerment no kra no ene de ne din kakra kai gado
mpacha ye dase ye ka gado a ye Hebrew amena me hunu ka gado Hebrew word I kire say okay English or say worthy and rich just a fata yes and edimu okay ana enyina enim say oji Yesu Kristo di nko ade a enema wa asase su bia ewonimu a ye wodia nti empowering women nti ye she emma-din okay even though memma wo yemu ye wa sofo mutayechi ye wo ye kunuma mutayechi ye nuanom memma omunyina tayechi ana most often ye dwumadie bibra ya yedi okay ye health workers oh okay ye health screening we are nurse for try and a midwife ye nurse for okay the health screening and at the same time sesono ebia occasions it me children's party okay for selected communities okay. Last year say ye was Sokoban na this year your first program a health screening ewo atwuma brofiedu okay na health screening na nye no nko a me hu ade bi wa ai general hair care yes mo a man me hwe na mo sisi okay says oba de utiri hu kra woni mo nyam deep yes washing and relaxing yes do obi maternity mpachani mo botire so mpachani free ene de ye beti so but your hair screening in a free health screening no free ba oba na obebo utia obebo utina senka bia ye gibe 200 am betimi ate so kra obetu ya be 50 oh okay ani ama na mutiri hu nya no mo fa ho ani mo wadwuma yo adze mo create a salon a obi betimi be relax ni ti ni am the expert pa na eba expert for na wo ho ye hwe sof ma mitiri hu a jagro kra nti obi an hwe ma sof ma mitiri hu so obebo ti ama wa bon sef star bi ho no ma ye ma wanim kra asesa esesa no kra wanim sesa nso a na ho aye fe ho aye fe nso a na apomodin so adimu ampa oh ti pedicure ni manicure nyina ele se mema so ye betima abakọ ye nyina ye bi mpacho mema betumi abo na ye in collaboration with your saloon okay okay the event and see a form of social responsibility but yen share healthcare no dey na pote na moye no so here pa me nuaba me pacho ye da se pa hair screening no ye hwe cervical screening and na breast ye hwe akokora ma eto ema wo de ano na ya pagya pa normally no e ya yenta enhu because ebi wo hokura eku na ye enhu bo say o emoje tutu no wanyale oba ne de ehu ya nse o nyale o so ko hospital abano an se team wawu because baby e woni ye baby a menu mi ne ntimi fa ye ni enhu ne prekope e na se bibi koso na nya e woni pakro ne ho ontimi nka e na normally ni sade wo ye ho nso a ye ntimi nka ele no so kra o mu a eyi ni ti ana ekun o eyi ni ti ana ekun because awo ho ache obi wa ne de awo ho 10 years nti nya yi ni ti ne pe na chese de asem aba na obi be ka se o emrofo ne na ye wo mo ntisa ye bibi mam ha ye kosua screening no ho ne ma ba ye ne abe screening nkrofo e wa Ashanti region ha ye nya nkrofo a wo mo anya yale ni bi enye ebia ye si wo bi otene ne ba bia mantwa bi o obu a usia na otim se etitiofo because ye hu na ye ni nkoso nti ye hwe cervical ye hwe breast buffalo be ko massage mu be wie na le body na ebubu ono mu nya ba bi kura na maso oh okay the china time be important na mo shase nyame ya aduma be ye mo 10 pepepe na mo shase nti emfa se entenase ye nhye ye ne ma na mo na by 10 day na just take it off na okay na age bracket bi ana ye need bracket for now but ye fa cervical screening in there ye better from 25 years eko obi a onim se wonne be menya nkuta hodie okay obi a wawoda ene mo fa 18 for mremu ni 16 nene nkwala ye omo ba ye be ya ama wo mo but normally ni ya na age no here from 25 no na awode ne anyini ye ni ante no okay but obi a wadi 18 years obi kura di 14
na wawo na wohwe say ebia nsu okay na just wawo pen no wawo pen a oba for screening and no yes cervical screening but the aka ne de obi akra ye de ne ba no for no so no for no so sa mema kra attitude ne efre wo mema utimu say wa macho kakra no for no hye na mema so nya cancer papa me pa chon breast cancer me pa chon oh so nya mu ye ya na de ato me ma ne nko a ei pa chon eni ewu mema no ye kese ara nufu no bobo oh eti ano no sa no so sa na yesi mema no massage o mo yiri num nufu some na mo kire nurse for ye breast cancer day a o se nya abotre na massage man nufu ne ye miemi ahwe se lamps bi wo mu ne ade anti be ma no so se mo so musumuntu ye man from so miemi aye de hwe mpacho ye miemi ane da bia se wala okay enti so obi person ni mu di nkoma number ben on frɛ mpacho so obi pese oni ye di nkoma which me after 0247 25 06 78 Satimubio 0247 25 06 78 but you also found number 2 ja 0245 88 81 93 Satimubio 0245 88 81 93 Nampacho say can say gado say obi person obe come ho a how a friend number ya mo ne be fam because obi on ma ya ababa wa no so wa be hu Kristo na say na mo ye women empowerment nim say mo ye niema bebre afuturo nom ne ade medfam for clinic say ho na mo ye sa mo ne om na akabom ne ade but say me individual me person me be join a Gadol Women Empowerment Ministry me den na makamo mpacho ye dase so obi pese obeka ye ho a numbers ye dey atujo obetumi afre mu bia okay nti ofre ya na de ohu bia no ne waka na afi times aye programs ye meetings ne ade no na ye de wa alright o de bibi twato na de mpese me ketwato ni say ihwe Brofid assemblyman ono so aboy bebre program ni mu your friend is Honorable Michael Kwabna Boatin. Honorable Michael. Ono so aboye wo kwan bebre so announcement e community ho ne niema bebre. Ono so aboye ntini e kan se Nyankopon so enhira no. Okay. Na Medfarm Clinic Dr. Pachi Mafo. Ono de program so say children's party. Say ye den ye fa ne ho emfa ne ho. Ye ne na na ye program. Wonderful. Nti ye se nyame enhira no. Na say ye oba ho so a no ye clinic na issues ni bia no na behwe. Oh okay. Na se ba referral so a ne facility an ye refer bia ko any other government facilities so a wa around. My idea Gadol Women Empowerment Ministry. It ekira for ni kire atwema kwama ye Boakye School Park. Me boa. Ai na kona enkohwehwe na wa otiri hu so nye no ko who are you to musa akoni enkwati no kama ye ze na di twato me patro di twato ne say ye ancrab cre ene akan ye ho aboma ye ebi obiti ye na nani ebeje say obe support etire ye say ye nya ya nke be ye ni free eto da bi ye say nipa bi ho aye pampa ne kakra that's right ye nipa yeah you got a pampa man yes ne ye ni so gi ye ho kakra nti e bi obi ho nso ne ohun ye na wotie no person support number no bi on tem why na on support ye 0245 88 81 93 and madam so there no 0247 25 06 78 nyame enkam ho na udwuma amudie no onto super ngo so no nchese kina nyame to super insurance yo mama yeah that's a pyramid okay